er Shahir her. I dag der skal vi snakke om parallel compression. Og ja, altså jeg ved ikke helt, hvad fanden man skal kalde den her teknik her, fordi det er ikke kun en kompressor vi smækker på, men jo, parallel compression tror jeg vel, det hedder. Det handler om, det er sådan set bare, at du har eksempelvis et vokalspor, som lyder på en bestemt måde, og så vil du gerne fremhæve nogle af de her dynamikker, der er i det, uden og ja, altså, så du selv kan styre det, uden nødvendigvis at miste noget. Altså du fremhæver ligesom det gode i vokalen. I den her tutorial, der vil jeg overdrive meget, simpelthen bare for at vise jer, hvordan det her det fungerer. Vi har et trommespor hernede, som er taget fra vores hiphop producer Sample Pack, og det er et loop, som jeg bare har loopet, gentaget i nogle bars. Og heroppe der har jeg en hurtig a cappella, jeg lige fandt på min computer. Og hvis vi starter med at høre a cappella, så lyder den sådan her. Eyes look inward as the story is told, and crowds gather round as the story unfolds. Life in the hood is an epic poem, like Psalm, under palm, sirens and car alarms. And we exercise the right to bear arms. Men lose their lives over jewels and charms. Miracle of life, a new baby is born. Yes, og det er så de to tracks, eller de to vokaltracks her, som jeg har. Det er meget hurtigt, og grunden til at jeg har valgt et loop her, det er fordi der er rigtig mange ting. Altså det er ikke kun en kick eller en snare. Det er ligesom, der er rigtig meget som man kan arbejde med, og det er bare for eksemplets skyld. Men vi kommer til at gennemgå den her teknik, og så kigger vi også lidt på hvordan den kan bruges i mix, og så kommer jeg til at sammenligne den også. Hvis jeg starter med at lave en duplikering af tracket her, vokaltracket, og jeg smider nogle effekter på heroppe. Det her det er ikke teknikken, det her det er sådan set bare for at vise hvordan det vil lyde med de her effekter, og så kopierer vi effekterne direkte over, så kan vi lave ligesom en side by side sammenligning. Starter med at lige at vælge en kompressor, og som sædvanligt så vælger jeg Cubase's egen. Ikke fordi den er nødvendigvis bedre, men fordi at den er standard i Cubase, og den viser ligesom rimelig godt hvad en kompressor har. Og hvis vi lytter. Eyes look inward as the story is told, and crowds gather round as the story unfolds. Life in the hood is an epic poem, like Psalm, under palm, sirens and car alarms. And we exercise the right to bear arms. Men lose their lives over jewels and charms. Miracle of life, a new baby is born, to experience life and its roses and thorns. Cause on the daily another mother mourns, her child gunned down, another family torn, another victim of the casual war. I don't think they know what they fighting for. And on the day to day, it's more bitter than sweet around my way. Eyes look inward as the story is told. Og vi smider en delay, tænker jeg. Lidt hurtigt. Ikke så meget der, eller ikke så meget der. Crowds gather round as the story unfolds. Life in the hood is an epic poem, like Psalm, under palm, sirens and car alarms. And we exercise the right to bear arms. Men lose their lives over jewels and charms. Jeg tænker, at vi kan smide en reverb ind. Ja, fuck det. Nu tager jeg bare en tilfældig. Miracle of life, a new baby is born, to experience life and its roses and thorns. Cause on the daily another mother mourns, her child gunned down, another family torn, another victim of the casual war. I don't think they know what they fighting for. Så måske en equalizer. Altså det er fuldstændig lige meget hvad det er for noget vi vælger her. Bare for at overdrive. And on the day to day it's more bitter than sweet around my way.
Eyes look inward as the story is told, and crowds gather round as the story unfolds. Okay, her der kan vi høre, at det lyder anderledes. Life in the hood is an epic poem, like song under palm sirens and car alarms, and we exercise the right to bear arms. Men lose their lives over jewels and charms. Miracle of life, a new baby is born to experience life and its roses and thorns. I forhold til den der, i forhold til originalen, så lyder den her meget processeret, eller hvad man skal kalde det. Der er effekter på, og de er tydelige at høre. Du har en rumklang og en delay, som bare er helt upfront, eller hvad man skal sige, og så har du en equalizer, som også har været inde og røre lidt ved lyden, og en kompressor, der faktisk har skruet ned for lyden. Og effekterne er lidt mere frem end selve lyden i vokalen, og det er sådan det, vi skal kigge lidt på. Hvis jeg muter den her, og vi kigger på vores originale track her, der er ikke nogen effekter på overhovedet. Det var som den var. Og hvis vi spiller den, Eyes look inward as the story is told. Så er der rigtig meget dynamik her, som man kan arbejde med, og stadigvæk undgå, at lyden bliver farvet. Så det vi gør, det er, at vi højreklikker og tilføjer et group channel track, hedder det, i Cubase, og det er bare en bus channel. Og vi har et stereo-spor, så derfor vælger vi selvfølgelig også stereo af track, og så har vi den her. Det der er fordelen ved det her, det er, at jeg kan tage effekterne fra det første her, jeg lige eksperimenterede med, bare lige drag and drop dem herover i, og så kan jeg route signalet fra originaltrack over i den her, og så kan vi skrue op for den her, eller skrue ned for den her, så vi skruer faktisk op og ned for vores effekter, og stadigvæk bevare originaltrack, og på den måde, så kan man sige, så får man meget mere lyd fra originaltracket, altså vokalen skinner meget mere igennem, og effekterne er der stadigvæk, men det er ikke dem, man kan høre. De er der ligesom bare for, hvad skal man sige, komplementere tracket. Ja, det er, hvis vi lige starter med at kalde den her for vocal her, så er det lidt nemmere at kende. Så går vi lige herop, og så i vores sense, så vælger vi vores vocal, tænder for den, skruer op på 0 igen. Hvis jeg spiller det her, så kan vi se, at herover der er der et signal, og det signal, det går faktisk også herned. Eyes look inward as the story is told, and crowds gather round as the story unfolds. Og det er fint nok. Så går vi op i vores mixer her, og så har vi vores effekter fra det første track. Dem smider jeg bare lige over hurtigt herover i vores vokal boss her. Laver bare en direkte kopi af dem. Ikke noget med at gå ind og ændre på indstillingerne eller noget som helst. Det er bare straight up, og det gør jeg udelukkende for, at vi bagefter kan lave en sammenligning. Selvfølgelig vil man jo gå ind og lege med lyden, så det passer præcis til ens track her. Men for det her eksempel skyld her, så som sagt, så vil jeg overdrive det, så I ligesom kan se, hvad det her det går ud på. Okay, tracket her, der har vi en channel. Det er simpelthen bare en channel strip her. Og hvis jeg spiller uden vokaltracket, eller uden den her boss channel her med effekterne på, hvis jeg bare spiller tracket uden effekter, original, så lyder det sådan her. Og så lige så stille og roligt, så vil jeg fjerne muten her, så I kan høre det med effekter på. Eyes look inward as the story is told, and crowds gather round as the story unfolds. Life in the hood is an epic poem, like song under palm sirens and car alarms, and we exercise the right to bear arms. Men lose their lives over jewels. Allerede nu kan man høre, at der er sket et eller andet. Det er som om det er blevet skruet op for på en fed måde. Altså der er lidt mere lyd, og effekterne er der også, men de er slet ikke lige så tydelige, som de var før. Nu vil jeg spille det her,
Og så vil jeg solo den første, vi lavede med effekterne indover, så kan I høre, hvordan man kan bruge de her effekter på forskellige måder for at opnå forskellige resultater. Eyes look inward as the story is told, and crowds gather round as the story unfolds. Life in the hood is an epic poem, like song under palm, sirens and car alarms. And we exercise the right to bear arms. Men lose their lives over jewels and charms. Miracle of life, a new baby is born to experience life and its roses and thorns. Okay. Hernede, der har vi jo bare effekterne på direkte, og det gør så også, at at Cubase eller ens sequencer her, eller arbejdsplads går ind og lægger effekterne direkte på, og så er der også effekterne, du kan høre. Det vi har gjort her, det er simpelthen at sige, jamen det her, det er vores vokal, det er dem vi gerne vil bevare, og så vil vi gerne have effekter igennem signalet, og så altså stadigvæk bevare det, men det skal ikke være effekterne, vi skal høre. Det er så nemt og så effektivt, som I også kan høre. Men det her, det også går ud på, det er selvfølgelig også, at det skal jo ikke spille dobbelt så højt. Så derfor så skruer man altid helt ned for sin fader her, med sin bosskanal, helt ned, så man faktisk er tilbage igen på original tracket her. Og så spiller man, og så skruer man op for den her, til der hvor man synes det lyder godt. Og det vil jeg lige prøve her. Eyes look inward as the... Jo, og før vi lige gør det, så er det også en god idé lige at holde øje med sin mixer her en gang, fordi det er jo også en god teknik til at mixe noget det her. Det er jo faktisk det, der er helt pointen. Det er, at vi mixer på denne her måde her, så vi får mere lyd, uden nødvendigvis at overdrive det her. Så jeg starter lige med at skrue lidt ned på vores vokal her. Jeg kunne eventuelt lige rykke vores kompressor her, så måske, ja, det ved jeg ikke, smide en limiter eller et eller andet på. Det er jo lige meget, fordi det er det er egentlig lige meget med den her limiter her på vores signalspor, fordi originaltracket vil stadigvæk spille i sin fulde, hvad skal man sige, lydstyrke. Og grund til at sætte en limiter på her, det er simpelthen far for at sætte en limiter på de her effekter her, så det er, at de ikke bliver overdrevet. Lige en hurtig indstilling, altså det behøver ikke at være lige meget. Eyes look inward as the story is told, and crowds gather round as the story unfolds. Life in the hood is an epic poem, like song under palm, sirens and car alarms. And we exercise the right to bear arms. Men lose their lives over jewels and charms. Miracle of life, a new baby is born to experience life and its roses and thorns. Cause on the daily another mother mourns, her child gunned down, another family torn, another victim of the casual war. I don't think they know what they fighting for. And on the day to day, it's more bitter than sweet around my way. Eyes look inward as the story is told, and crowds gather round as the story unfolds. Og så kan man sige, det gode ved det her, det er også, at hvis man gerne vil have effekter på sit originalsprog, så kan man også godt det. Altså det er der plads til nu, fordi nu har vi alle de effekter, vi skal bruge. Dem har vi i vores bosskanal her, og så kan vi stadigvæk tilføje tag herover. Det vil sige, hvis vi gerne vil have en de-esser eller et eller andet, så smækker vi den på herover. Så nemt er det. Hvis vi smækker beatet på her og lytter. Eyes look inward as the story is told, and crowds gather round as the story unfolds. Life in the hood is an epic poem, like song under palm, sirens and car alarms. Så kunne man også godt arbejde lidt med det her loop her, og det er præcis det samme vi gør. Højreklikker, add track, group channel, og så trykker vi add track. Jeg navngiver den her for beat, så jeg kan kende forskel. Går jeg op i min sense, heroppe i min beats, group, beat, 10, den er på 0, godt. Spiller. Eyes look inward as the story is told. Der er et signal, det er godt. Og så trykker jeg på min beat, trykker jeg på min inserts,
Her der kunne jeg måske godt tænke mig lige at starte med at fuck bassen op i det. Jeg har en Waves R-bass hedder den, til at, ja, til at fuck lyden op med. Den booster ligesom noget bund, og så kommer det til at lyde helt skørt. And crowds gather round as the story unfolds. Life in the hood is an epic poem, like sun under palm sirens and car alarm. And we exercise. Og så kunne jeg godt tænke mig, at det er jo lidt, altså det er jo lidt, hvad man gerne vil gøre det til, ikke? Lad os sige modulation, lad os smække et eller andet fuck den. Bum. Vi kan smide fuck det. Vi smider en expander på. The right to bear arms. Men lose their lives over jewels and charm. Miracle of life, a new baby is born to experience life and its roses and thorns. Cause on the daily another mother mourns. Her child gunned down, another family torn. Another victim of the casual war. I don't think they know what they fighting for. And on the day-to-day, it's more bitter than sweet around my way. Wise look inward as the story is told, and crowds gather round as the story unfolds. Life in the... Og så smider vi en... sådan en der, ja. The hood is an epic poem, like sun under palm. Sirens and car alarm, and we exercise the right to bear arms. Men lose their lives over jewels and charm. Miracle of... Og så smider vi også en limiter på her. Noget med den. Der. Life, a new baby is born to experience life and its roses and thorns. Cause on the daily another mother mourns. Her child gunned down. Så kan vi se, den piker stadigvæk herovre, og det er fordi vi skal skrue ned herover, helt ned, så vi synes det lyder godt. Down, another family torn. Another victim of the casual war. I don't think they know what they... Måske nemmere, hvis vi viser det med mixeren her. Så jeg skruer lidt ned for beatet her. Fighting for. And on the day-to-day, it's more bitter than sweet around my way. Wise look inward as the story is told, and crowds gather round as the story unfolds. Life in the hood is an epic poem, like sun under palm sirens and car alarm. And we exercise the right to bear arms. Men lose their lives over jewels and charm. Miracle of life, a new baby is born to experience life and its roses and thorns. Cause on the daily another mother mourns. Her child gunned down, another family torn. Another victim of the casual war. I don't think they know what they fighting for. And on the day-to-day, it's more bitter than sweet around my way. Wise look inward as the story is told, and crowds gather round as the story unfolds. Life in the hood is an epic poem, like sun under palm sirens and car alarm. And we exercise the right to bear arms. Men lose their lives over jewels and charm. Miracle of life, a new baby is born to experience life and its roses and thorns. Cause on the daily another mother mourns. Her child gunned down, another family torn. Another victim of the casual war. I don't think they know what they fighting for. And on the day-to-day, it's more bitter than sweet around my way. Wise look inward as the story is told, and crowds gather round as the story unfolds. Life in the hood is an epic poem, like sun under palm sirens and car alarm. And we exercise the right to bear arms. Men lose their lives over jewels and charm. Miracle of life, a new baby is born to experience life and its roses and thorns. Cause on the daily another mother mourns. Her child gunned down, another family torn. Another victim of the casual war. I don't think they know what they fighting for.
And on the day-to-day, it's more bitter than sweet around my way. Eyes look inward as the story is told, and crowds gather round as the story unfolds. Life in the hood is an epic poem, like song under palm, sirens and car alarms. And we exercise the right to bear arms. Men lose their lives over... Det er, hvad skal man sige, det er sådan set bare at lege lidt med det, til man sådan nogenlunde synes, det lyder godt. Hvis jeg fjerner originalsporet på vokalen her, og tager den vi eksperimenterede med til at starte med, så lyder det sådan her. Eyes look inward as the story is told, and crowds gather round as the story unfolds. Life in the hood is an epic poem. Og med den her måde, den her teknik, så lyder den sådan her. Like song under palm, sirens and car alarms. And we exercise the right to bear arms. Men lose their lives over jewels and charm. Og det er sådan set bare det. Kombinere det her med sidechain. Eksempelvis så læg en bass. Og så sidechain signalet over i trommerne her. Så breder I lydbilledet endnu mere ud. Og det er bare en rigtig god måde at udnytte den plads man har. Så al ens lyd ikke kommer til at ligge på første, anden og tredje og fjerde takt, men at de også kommer til at ligge ind i midten, og man spreder det sådan ud, ligesom når man har en elastik man trækker i, så kommer lydbilledet til også at spredes ud på den måde, ikke? Det er trukket ud. Og det her, det var vores tutorial for denne gang. Hej.